Shun Abdias. Abdias capítulo 1. La yich pehkanel Edom. Tebila akbot yil Abdias yuun te kahvaltik ta suentas koplal Edom. Ay kayotik stoholskop kahvaltik. Hatek op te bah ta albeyel te nacionetik te hich albotike. Hachchokotik ta bel. Konikak beitik guerra Edom. She. Yayal te kahvaltik ta stohol Edom. Chinyakak at yuun a te yantik nacionetike. Sokyah pehkanatak ashem toshan. Halas lolayate atoy baile. Te haat, te nainemata hapal tontikil, sok nainemata yolil vitstikil. Hich kuem ta otan te mayuk machayas lahinata kope. Manchuk meyash vilat muel hichuk agila. Sok te meya pasa pechech ta bay eketik. Te meyah chohat kuel tel a, shi. Te kahvaltik tulan yayal. Te taluk elek etik ta ahkubal ta yel kambelat. Mobala yich bail spisil. Te taluk ta tohol te machayas tulik tsusup. Ay tonisha hil yunik te hichuke. Yante a kontro take. Kashelas hinata yalel. Opola ba Esau. Kashelas pohbat lokel te abiluke. La yel kambata kashel ta spisil te akulehale. Spisil te machatik huna otan soke. Las lo layat. Las lo kesat bael ta mero a kinal. Manchuk me mero a hoya basok. La yaks baik tas kontro imbelat. Te ahotak te smukuline avotane. Las pasbat a yakil. Obola ba Edom. Mayuk spihil avotan. Shi. Te kahvaltik tulan yayal. Kalal yakak bay castigo Edom. Yameh chaybeta kashel spisil te machatik pihik yune. Kashel meyah lahin te machatik ay spihilik te vitstikil yun Esau. Te soldado etik yun teman. Te mashivike. Yameshnikik yun shivel. Sok te vitstikil yun Esau. Mame ayuk macha kushul yashil te a. Shi. Muliletik yun Edom. La yalshan te kahvaltik. Yames mukat hilel keshlal. Sok hin bilat mes bahtel kinal. Tas kahte la vutzin, sok la mil te avitzin Jacob. Kalalas pohbeis kulehal tes kontroe. Sok alalas lombayik ochel yochibals tzahkulum Jerusalén te machatik soldado yan lumetike. Te haat la keha bata hech. Kalalas pas beix numeroil ta nael te machaya yich te bila las pohike. Sok te la yich bay baels kulehalik. Haat nish hich la pas. Las kante mabinuk na shawotan ta yilelshk eshlal te avermano te kalal ay swokole. Sok te mabinuk na shawotan ta yilel swokol te Juda te kalal la yich hinele. Las kante mala labana te kalal ay swokole. Las kante ma ochukata lumkuun te kalal ay swokole. Las kante mabinuk na shawotan yuun swokolasta te kalal may gyutzil kota lokele. Las kante mala velkambeis kulehal te kalal kash bayal swokole. Halik te manchuk la tehkanabata bayas tas ba beetik, ta suentas milel te machatik las koltais baike. Las kante mala wak ta kabal, te macha anik te kalalas tas wukolike. Hich te bitila pas bete yantike, hich nishas pas botat. Yamesh ak botata to te bitik la pase, shi te kahvaltike. To yesels koplal Israel. Yayalshan te kahvaltik. No polistels kalelal te kahvaltik, ta sventas pisil te nacionetike. Te haesh, chala vayik te bila aita baso te la vuchik, ta chulvits kuune. Hanish mehich, chayayayik te bila aita baso te yantik nacionetike. Kunkunya yuchik bael. Hichmeh kashel yash chayik bael. Yan te vitsion, ha chulvits yashkot. Aymeyash baskoltas bayik te a. Tes tzumbalik Jacob, yash chayichik shan tes lumskinalike. Te machatik tzumbalik Jacob sok Jose, haik mek ak koemik. Yantes tzumbal Esau, ha metakin aketik. Kashel yash tilik tak ak tas pisilik. Mam ayuk tuluk tzumbal Esau te yashkole. Hoon ahvalilon te hich kaloche, shi. Te Israeletik te ayik ta negeb, yamesh och yuninik te vitstikil yuun Esau. Sok te Israeletik te ayik ta pekel vitstikil, yamesh och tas kabik skinalik te filisteo etike. Hanishich yayunin beyik skinal Efrain, sok skinal Samaria. Tes tzumbal Benjamin, yameyuninik Galaad. Yante tzobol Israeletik te yantes bits lumalike, yamesh och yunin beyik te skinal Cananeoetik, kalal talum Sarepta. Sok te hayeb Yahwal Jerusalén, te ikotik baelta mosoil ta skinal Sefarad, yamesh och yuninik te lumetik te aita negeb. Yayohikis tzalawa,
Yamesh muik bael tavit Sion. Suentayun yayak bei castigo te machatik ayik tavit stikiliun Esau. Te kahvaltik, ha meyesh mandalas tukel.